Base na forecast del Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, esperanzao entra na Philippine Area of Responsibility el Tifun Lawin adentro este día. Según con el weather observer del PAG-ASA na syudad, Rodel Inclán, alas 4 en antes aga con Lawin niya pwede columbrar na 1,400 km este del Visayas. Tiene según este fuerza de 140 km per hour, itasemeja el 10 track con el Tifun Karen. Comparando na otro tifun, y entra na par este año, mas fuerte según este si Tifun Lawin kundi este international name Haima. As of today kasi, nung 4 a.m., nakita itong si Lawin around 1,430 km east of Visayas na may coordinates of 12.2 degrees north and 137.8 degrees east. So, yung lakas niya dito ngayon ay umabot na ng 140 km per hour. So, medyo mas malakas po ito siya. Nasa kategory na po siya na parang typhoon na po. So medyo malakas na kasi ito. At the same time po, yung tracking niya po is medyo similar kay Karen pero medyo mataas or mababa po ng kaunti. Medyo similar po yung dadaanan nila. Por eso, aviso del PAG-ASA na publiko, amo para esta pirmi alertao, iman monitor na radyo o TV acerca del weather updates. Esta según lejos na Rio en tal caso continúa kay fuerte ulan y coordina na mas cerca autoridad o barrio oficiales. Para na publiko también, pirmi según lleva pa yung ikapote na posible ulan. Debe también según prepara mga barrio que considerado como mga flood prone barangay. So take precautionary steps na lang sa maulan. Dito naman sa atin sa Zamboanga City, karamihan kasi dito usually isolated na thunderstorm na nangyayari sa atin. So usually nangyayari parati naman tayo tinatamaan ng ulan. So binaba yung mga area. So mga sabihin natin standard procedures na lang. And be aware na lang at the same time makinig sa mga public announcements sa mga radios or television about sa mga weather phenomena. El Tifun Lawin amoy aka-12 tifun que ay entra na Philippine Area of Responsibility este año. Actualmente el ulan te experiencia el ciudad por causa según de un isolated thunderstorms. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.